Kani gade Pati CCTV. Kumshipenta jong kajing anot ban yo no eco office CNRD block hamolai kakanhon ka bahapo kajing lam UMLA ka molai ba embalang simle pat ka molai town dorbar ka khatlai trek dompang kilale ban kendo yo menteri katanat CNRD ba snyo balang dar ban yo lum jingtep alor ke kajing tmu jong ka sarkar balano pakan bu no yo monong rem hadien kajing kendo bat menteri sarkar ba embalang habai kren bat kilat patai kubor lai tu panakaliang ka sarkar kampatla ban rai hakabai de ba kajaka ban bu yakate ko office Wemeli kamolai lai tu pakiladap pana jingmut chu menteri padi bantau no komiti nakabanta ban philio jingmut halor ka jingdo kam ba per de hadin ka jingi kan ka jingi ba minister in charge ula pensngo yangi ba hadu menta ke pat finalize kisah saat lagi blok ke pat finalize jaga de kino ket kam jumlai ton dorbar kat mengaku membeli ngela terwas ko sarkar ba ka jaga apa kam don problem ai ruam namta padai le de bensnai ke ka yeng office jongka siana di blok de nagaleng ka jungu perpawi ka jing so tenat alor ka jing towa ka jungi namar wong bahadu mentang pat ya perkhade ruam namta ka kam ka bengla de benda kam ke de still wala ka taru kenang don hi ka jing ka du ska pat si para chief minister pada namta ban finalize na ka kam nagaleng jong chief minister ya menjuri haba ka de ka mulai si adi blok lekum ka de ngi nyong ta justify kamulai ke area ka bahe kadai ko constituency ka bahe neki we pat constituency ko ran ke jala ka jumi ka population nearly 1 lakh nang tangi don ki voters to ke bolong 40000 de purely kinong soksong ke bodan ka ka molai constituency ke jumi rum ke ki indigenous people kamut khasi ban jantia katu kan ki karo kamut 99% ke ki khasi jantia ke jumi de nakata ka don ke justification kan ban create ke block ka bangi ai ka mulai si adi block nomor ke jaka si pawang la banong da social long ke ka mulai de ngi so kuman halor ke kam ka basa amta ka long ba ni kentu ya ka sarkar ba ke ban step noi ke kam kat kum ko jing ya thu jo minister in charge ka long kum no baslam e banai april nam ta ban step ban panya chwat ke kam de ngi nget ba community ba ka sarkar kan bat ke kdien kan bat ke kular na ka kam ka bangila community la kam ka to kan par kata ka jing ya kan bi ni ba minister in charge Kani gade Pati CCTV.